Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novi video. Evo nešto između, nije baš samo ni za majicu, a nije ni za džemper, pa nešto ovako trenutno izgleda dok se malo ne zagrejemo i onda će stvarno da bude ok, samo da budem u majici. Danas je dan da kosimo travu. Želim da vam pokažem kako to trenutno izgleda, a onda ću da vam pokažem i kad sve sredim, da vidimo kako to izgleda pre, a kako to izgleda posle sređivanja ovog dela dvorišta. Evo ovaj prednji deo ovako izgleda, baš je zarasla. Ovdje mi je neka zemlja koju želim tu da stavim, jer ovdje imam i neko cveće, ima i svašta nešto. Pa ću biti malo pažljiva kad budem kosila i kad budem sređivala. Stvarno je trava porasla, ne vredi. To tako izgleda. Evo ovdje isto oko ograde je trava velika. I ovaj deo izgleda ovako. Gdje sve treba lepo da se sredi. Ovo je zova neka koju moram isto da skratim, da ne izlazi ovako na ovaj prolaz. Stvarno je sve baš zapušteno. Kako nisam bila možda nekih 10 dana. Ne vredi. Mora da se radi svaki dan i da se održava ako mislimo da nam bude lepo i da nam bude korisno. Evo aronija lepo cveta. Super je. I ovdje imamo dve voćke. Ovo je isto aronija. To treba isto oko njih lepo da sredimo ovu travu. Ovo drvo da sklonim. I ovdje nam je ovaj deo lešnika pao. Ne znam što se desilo. Morat ću to isto da sredim. Dole se čuje reka. Ovdje sam sadila zimske ruže. Tu mi je bilo neko cveće, pokušavala sam. Ali dosta je hlada od ovog lešnika. Nešto mi nije uspjelo. Nije izgleda imalo dovoljno sunca. Čuju se i pčele. I bube razne. Kako zuje. Ovdje po ovom cveću. I ništa, evo to ovako izgleda. Sad ćemo da kosimo, pa vam se javljam kad se ovo završi i kad se sredi.
pokosila sam jedan deo, ispraznile su mi se baterije. Sad očekam se napune baterije, ovo ću da skratim. Polako, tu su mi rukavice i makaze. I onda ću da čupam travu ovdje oko aronije i oko voćki i sve gdje nisam mogla da priđem da pokosim. Mora ručno. Tamo jedan deo isto moram da sredim jer je porasla trava, a u tom delu isto imam cveća. Pa to ću lijepo, moram da plevim to cveće i tu da naspem novu zemlju. I evo sad kreće ta radna akcija da to sredimo. Ovo ćemo na jednu kameru pa ćemo posle da sklonimo, da bacimo. Uspjela sam većinu da sredim i da pokosim. Sređivala sam ovu zovu. Ovdje mi je ostalo da čupam travu sad dole, da naspem novu zemlju i đubrivo oko ove aronije. Ovdje mi je od zove granje koje treba da sklonim. Ovo voćku sam prebacila dole u dvorište. Ne vidi se od ove trave. Tu je sada ta voćka. Treba dole sad da sređujem travu. To je naredno što radim. I ovo, prvo ću ovo ovdje žbunje da sredim. Ove grane koje su popadale i njih treba da prebacim tamo iza, gdje odlažemo to granje. I ovdje sam mislila da napravim neki stočić od drveta i neke 2 stolice, da može da se pije kafica baš na travi i da se čuje reka. Ovdje dole reka baš lepo žubori i mnogo se lepo čuje i mirno je, tišina je, malo je izolovano. I onda ću to da probam. Ovdje sam sve pokosila. Ovdje mi je pre bilo cveće. Imala sam u planu da mi dužinom ove ograde sve budu zimske ruže. To mi je neki plan i neki cilj da sredim. Vidjet ću kako mi bude Treba da donesem dosta zemlje jer je sve nekako neki kamen. Pa mi treba lepša zemlja. Eto, ništa, polako. Polako radimo i sređujemo. Ovdje ima ovo cveće koje sam ostavila da pletem venac za Đurđevdan. To neću da kosim, to ću da ostavim da ispletem venac. I eto tako. Ništa, to je to. Za ovaj video toliko.
sređujemo, čistimo. Treba da kupim grablje, neke lepe, široke, plastične, da mogu da održavam, jer dosta granja ima. Ovdje gore je neki stari orah. Vidite kako to granje, to kad dune malo jači vetar, onda velike grane padaju i kako poraste trava, to se ništa ne vidi u travi i onda imam problem kad kosim. Dosta tih granja ima, pa bi bilo poželjno da to održavam, da lepo grabim ovaj deo i da sklanjam te grane ili nekako da zamolim komšije možda da skrate malo, da nam ne pada, jer je mnogo staro i trulo i onda znaju da budu vetrovi, oluje i zna da nam pravi probleme. Ništa, toliko od mene. Pozdravljam vas, uživajte u ovom proleću, vreme je prelepo. Ljubim vas, želim vam svako dobro. Ćao.